Yelaya Mongole Chungu Kati Dobuli Sadiba Nishe Kati Pekon Yakdu. Kati Pekone Saniba Napangudi Yelaya Batha Pekon Undergot Makoshi Migu Pekon Kyungukha. Napa lachitako kenego yana tagu kati pakha trushi chinutako kenego kosadu Surumuchi caga na mala tena tela ji bhutu tena chasule gmaila jungura jugu othe ya mari ka thoda la kha ta langya wale ka chasule ga Thubu Pekhaya मुख्य आकर्षण कथा किनेको थेको 12 अवतार नरसिंह अवतार उददि लीला पेख तख सुना मगानी किन्न मगानी होला मगानी कन्जुना सुया हुन्छ भने मुजुला अनिला हे उले मला कतनु छरा न खानु वना छकन मल्ल जुजु सिद्धि नरसिंह मल्लया इलानिसे थोप्याख निरन्तर रूपमा केनावय चंगुदु जेठन तुलासे जेठन ना उनाते न मुलेला उनाते मुलेला सो उले गइला ए थना इसियो मर्या थेग केन खोना न थेग से खोना मको ए दे जेठना उनाते दियो मुलेला यो सुना का न हुन्छ मलाई न थोप्याख नेपाल सम्मत 761 निसे न्यागु खसा थुसी थोप्याख हुइको सोसाव चेसोद थ्यमुदु थोप्याखने यलया दक्को जात जातिया बोटी डुगु प्याख
이 가는래. 너. 그런데 뭐 진짜 지는 그랬다. 또 선에 비록 오 스파이 뭔가. 영산 말해. 다나 보다가. 그러니까. 저 런제세 뭐 불러. 내 말씀. 내 말로. 추리하는 던져 승산 다져서 추운 들라가나. 초두가 받아서 이래가. 정교에 누구 넣길래? 정교에 누구 넣기야 초두. 네가 누구나 기워라. 초두니까. 내가. 사람들이 아니요. 아침에 기어 뒤다 너마서 나. 까까고 안 쓰는 거래. 누군지 누. 뭐 엉터빈가. 어베스노 비슈니나. 깨글라. 깨기. 깨깨깨. 엉터빈 거 소래. 엉터빈 거 소래. 방깨까. 방깨기. 깨기. 들어가서 안 하러 법먹어라. 깨기.